Osibire kurungi twakutangirira program akehogo omutebekanisa oine nuwamanya Serena kandi erizoba twatayira omukyare kya Rwemiriro ya kabiri neshangwa omugombore ya Rubare omu county ya Rushenyi kandi district n'Entungamu twatayira omukyara Jona Kayumbu aine mboze yarkwija kuba natebeza erukwata ha mwana we ndyamuhakiye Collins aine emyaka 23 kandi nagambwa nkwihazarwa takatamburaga takugamba jinka abandi bantu ko bashemeye kubantu bagamba nko kumami weye arikwija kuba nabitugambira on program ya Kehogo iwe cyo rakore twegiteho aha program kandi tubase kutambura niwe on program akehogo naza kwakira Collins aha program ayanjura bari kutureba ha TV West dero tugumize mu na program Collins nakwakira program yanjura bari kutureba ha TV West amazina kanini Collins ndyamuhaki kunu yo wanyu baheta nkahi Rwemiriro okay webare abo kugira ngo Collins tari kubasa kwegambira ntuza kwakira mami weye abenu we yabasa kutugambira emboze rukwata hamagara ga Collins na nebindi byona nko kwari kwija kubana bitugambira twaza kumwakira ha program kandi tubase gumiza mu na program akehogo mami twakwakira yanjurira bari kutureba ha TV West tugumize mu na program amazina ne Jona Kayumbu ku rugari Rwemiriro tu gamba munonga abantu bakurira bakutureba amazina ni Jona Kayumbu ku rugari Rwemiriro tu okay aha Jona Kayumbu ngambira kunuya oshwirwe oino mushija n'umushija okay omushija wawe bamwetoha bamweta ahindusibwe Kayumbu okay aha mwine abana bangahi nyina abana mushanju iwe Jono wanyu kanuzarwa nkahiyo takashwirwa wa Kayumbu nanye ninduga hihi nkani nzarwa mutojo omuri Kinyogo ebyo nibishangwa hi bishangwa omuri Rubare okay naho no mu Rubare district nemwe ne Yantungamu okay aha mukani muzarwa abana bangahi omukeyi wa Benurgamu turya abana batano abishibana na no mujomo mwagiraho mugisha gwo kuzayishomero tukashomaho konkata munonga tukakoma mu cya katanu abamwe bakoma mu cya mushanju cya katane cya primary okay iwe wenyine ukakoma mu cya kangahi mu cya katanu okay konka wamanya kwandika wamanya kushoma byo nimba manyo urujungu nurwenta kubasa konke bindi byona ninjira narwe no ije kurwega nimba hura konko kubishoborora niko kundema okay huramo konko kushoborora kundema okay aha kuno wija washwerwa ryari washwerwa ine myaka engahi nkashwerwa rukumo rwenda shanjo na mukaga ngabanye n'imyaka 16 ka washwerwa rumuto otyo rero Kayumbu tine wa mukwasira muko nawe nyango yashwera umwana muto wapi imweshi mukachikora muto nibyo nimborane zarahanga ninjira okay aha so tugambire wija wahikaha washwerwa nija nahikaha nashwerwa nagirenda yo kubanza nazara umwana w'umwishi yija yafaye no mwaka kuyashizo mwaka bati yafa sorry niro hatiya kunaherze 9 kwezi kwa katano nazara umwana w'umujo bakweta Collins yamuhaki wogwe omurema okay aha okuzara Collins okugirenda ukabanozo mu irwaruro cebeza nk'abacara bandi mu irwaruro ncebeza no kumuzara nkamuzariro mu irwaruro riha Rubare Health Center 4 okay wa muzara rije na muzara rije konka kunaherze umwana ogwe yayanga konka nango mushaje atashiwati no konse ntona shika kambire nyino mwana ntogukano wizara rya kabiri ntiriro ko okutina konse nkabe nintina konse
bija batusibura ko nashira umukana bwe yaguma yanjire konka haho nke sande yabona kutandika konka mwarwo mu irwariro nabwo atakonshire abashaho tebamanye nshonga habwencho mwana atayonka bubansibura ko nashire kunu yatwaronde bijabururo bishaka twahereza umwana nareyija yayonka okay hahwireho sande amaze besande ukobwe nkani muherezo tute narebire mbuye no konka kwasibayo ndatandika kumuhereza ocho muhereza amategwa ganywa utatunywa nkakuna ubine bishaka nabi muhereza nareba umwana hati yatandika konka okay aha so yatandika konka atutebeze mboze jukuruga hizobe rye yatandika konka amagarage yakurata yatandika konka yabo umwana murungi yagira amagara marungi ti yagwaraguzubwa konka nce bamunyamise nko mwana wa meza abiri kutandika kuheza karebe bintu akabihumira ndeba watari kubikora nanyago kugira ngo urukari giza rariri nkeri ya kabiri ntakabishoborukirwe ntabicengeje nchibana yonka ngaruze Yesu gumazigize batata kabumva tuzango akwatibere nanye ntabishoborukirwe konka kuyashiza amezi mukaga hati yaho nsiza nko kumusitamisa ndeba nahirima kimutaho bisyandeba nibiguma nibigenda nahirima hati binshobera hata aho ntandika kumwereka abantu hata abantu bakimureba bamubanja ngo ni muhango naza kusitama konka ko namazima akabara umuhango mnonga akabara umuhango kugatari kugira ngo ngaha meza abira akabana ine kilo zingahe ndi ameza abiri akaba ine ameza abiri akaba yine kilo mukaga no buceka butanu hatiya yagumana yongeraho kunkati yahanguho kugira ngo no mwana uhanguhire wo kutinisa mbi ukarenga umuhango wo kutinisa kunka ryo mwana murunje umuhango hatiya ho nareba yaguma yangire kusitamaga bameza umushanju kimutanko mu mugongo mutahe byo kumutegera ebisya bigumana umuhekeri ebisya bigumana ibihengama nibigira bati hati ndonde bikugiro bingi ntandika kutomu bafu otaka dronzire bikugiro nebindi torateka tekiro kugira ngo umugaruzo mu irwariro buza bashaho hato mumeze mushanjaho warebo kusitama kwa yanga kusitama kwa yanga nija naza hirwariro namatwara hirwariro rya government bamureba nabo byabashobera baheza bajya ngo mbwe nungushebirire kuba noronde rindi rwariro ukamutwaramo hatukuna herze nahika kunuya abecyari bajya ngo hadiya ngo umwana baronde ibintu byo kumujaburira ngo umanya mujabure ngo umanya jetinjabure bandangira mbikora imbere azaguma zangire yijana si amezi 8 hataho amezi 8 namara namutwara umwirwa nabwe nagaruka rubare hinabashaho babizireyo kuba mureba bajya ngo nze mbarara kubajyangunze mbara sente zo kuzaye zabanza zamburira ubwo yabana si amezi 10 okay amezi 10 takasitamaga naheza namutwara uko gute hinabe ninzarwa hari umuzehi yamwose yamwihaha ruturu ahabisya yasya hakibuna ari kumwosya obwa kugira ngo abaye yosya ki ngwayosya ngo bakare ngo bakabosya abana bahama atyo hati rero bamwosya rero nagaruka namureta ngumani into mu bafu nitamwe byenda ngo akastama obwo ukibuzirwe sente zo kumutwara mbara ahabashaho bakugambire atukuna herze naza mbarara kunashire mbarara naza ruharo umbebirema nasibayo mukanyincha kare bantwara mbarara ahirwa rero hango unashyireho umushaho nasibayo nkareba nkabashaho nkabatana abantu abo nabwini izobarimo nararayo bariya baruharabaye bantwire no kwebwa bayebwa narara hirwa ruraho tonko mushaho kuyamurebe yajati nubase sente zo kugura akagari namujyanta akagari shi tunizinga atakanuza kutwereze mitwaro 20 tukagura akagari ko kuguma na stama ubwa kana ingana ci ubwa yino mwaka okay ubwo bwashyo mwaka akiremerwe kutambara akiremerwe kusitama ukugamba kwa kana agamba awi akata kagambire atine kigambo cyone kiyagambire
Okay. hatiya kuna heze ntona shemitwaro makumyana ntikanta zini ntikonka shibo kuwa mureba ntini ndwara ki eyarwi hatangira ati akabana abana areta motuntu turi nko tufuzi hati mujya ntashibo kuwa mureba ni ndwara ki eyiwareba rwire yanje atobuzubu bwona ni burugo mu bwonko ati atobwonko bw'umwana wawe nibwo butari kukoraje nte ati kuwabone sente atokagura akagaruko kustamamo sente mazamatinzini nkanyincha kare ndire yonsi birekwe ndirekwe nkanyincha kare nkashanga mwenda hatabashaho abaruharo babona kunyijuka bija bakwakira bija banyakira bangarira hirwaro hata batandika kuguma kugira ngo ngumenye mukozese bisasayizi naguma ni mukozese bisasayizi puna amaze nkamara ya meza abiri neshiceka atyo ukwezi kwa kashatu okwerija narwara obo mu ruharo wenka ninga ishakija yabashangayo yakaba ija tureba agarukayo umuharo nagumayo nogo mwana nguma ni mukozese bisasayizi batuherezo butubwo kwemerera mu kutambura mu bwoma kugenda no mutambuzamo na nakagari ko kumusindikamo okay atukuna hereze agomeza abiri neshiceka ndukuzo mu kwezi kwa kashatu nija narwara narwara munda nabakubi naheza nashabora usarwo kutaha bija barumpereza umwana bamukorera ikintu kiri nkakagari cyebibaho cyo kusindika bija bakora nk'ikintu kiri nk'ekituti cyakuza makemereramu akataha batiye mikono basejo nabyija natemba motoka nija nayaka umwana naguma nimbe mutamu nako kanta abana baguma bamukwatirizaho basindika konke ngaro zezanga kujya bata zanga kukwata zaguma zangire ziguma zitegize ziti ucumutaho ziguma zitegize batiya atakazi bumba ngo akwate kintu hatiya naho kuyahereze ako kati nako kamutama kimutamo bumwe yaheza akahaga akajukamo ayeyihama ashuma atarugamo basi ubwo miti yizire nazo mwaka gumwe neshiceka na hato bwatakastamaga atakerisa atakwenyisa mugumana umurisa nuguma mbanza murisa nkimara kumurisa mbona kuryo na no kumunyisa hatiya kwizire nasya emyaka 2 hatiya ubwo nkimuto mu bafu amara hakanya kaci ahiremo obwe nabwe ntiremo ibintu bingi zaburangi emyenda mwene mutiremo ibintu mbirunziri ahirimo hakimaraho nkakanya kace ahirimo mpora obwo mbayo nkimuheka obwo bwire bwona ndukumuheka yahereze mwene kwabe habana haho mwaka haba hagire mpinduke rukumubaho ari kuhindurwaho mu mbera nahindukaho mu mbera ariko baje okay hatukunabere ndyaho mu mwaka mu myaka 3 yatandika kwerisa konkoko kwerisa kweye nyombi teka hasuwani ntaho mushambi dere chikura chikora mu batiye ngaro zitoro kuzetorora kiza kubisya munwa byona byaragira byona biragara basi yagumana jasa uko bajyangungume ni imwe santa mu rugiraho kimwe hati nagumana imfana wo tuyariyeho nduto tuntu tumugaburira na no kunye chikopa chikwata chitozo kwa chitozo kaziza kusya haba byayatikiri kuyabira yine myakena narebo kwerisa yayirisa yatandika yayirisa yaryaho tuke kunke bingi byatika kunkorengo yagezaho mwene buri mwaka orena hagire kinte cyahindukaho kuna bene yaho yase myaka 5 nareba yatandika kwenyisa achikwata samani minja chindura ija bimwe byatike binda bimwe mpora nabire yaho nareba icikopo naco yachikwata na cyamazima buryo yeye teri kukora nakoze saba umosho natayeze nkumuzeyi 2 ico kunywa chikwata yachire icikopo yachikwata samani minji konkorengo yatamunwa yanyu ati byayataka ebyo kurya ni muteramwe ekijiko arisa ninge huma arya hasigare kintu cyo kuza umutoyi yakura amanyobwa yayingana cyayine myaka engaye ubwo aryo mu myaka mushanju ekintu cyo kuza umutoyi cyaguma kikiremere na yo kwejeka
naguma ni mujeka umutoyi narondaho kuguma nayeshemereza nkaguma nkabyaho nkabitwara umutoyi kwizire nasya emyaka 10 umutoyi yayetwarayo ayetwara tata kutambura ayajura ayajuze zo ngaroze niko twatwine toyi 2 twajya ngweji neyeye hatagira ndijo wagirota wazamu naga kugira ngo batagira ufakaza naga majingo tine muntu uri kuzamu neyeye wenga ayetwarayo akizayo ngenda mukuratire aceza mujweka ukwejweka takejwekire mujweka na hati biren yaho nabwo hati yayizize myaka 12 omwe nareba no kwejweka yayejweka basi yayejweka myenda yo kugira ngo nayimuko munjo mu kitanda aronde myenda ajejweka nayimuko mu kitanda akisimuka anyaguma nyami aronde bijwaro bye ayejwara nyami ayimuka yamara kujwara empare ayimuka atamwe sati ashohora yajura awisefu umushana. Okay, so mukiriyo no murwana hakukora kwe kutambara kwe nazo umutoyi nakora ki kuyashikize imyaka yo kuzayishomero narondaho kumutahishomero hamburira nashobangirirwa tuwagira abantu abo wabuzaho utumwana wanje nkamugeranta hati nkibuza abo nabuza bajya ngwishomero ry'ebirema tubakugira batata bakore manya hati kunaherize bija batugira ngo kukagugungu hari aba ekitongore ngo nikikwata abarema kagugunesha ngwa nkahe kaguguna yeryo mu rurubare kunagireyo hija yaba ababene bashomesa bakane baruga kisizi bazaho bashomesa bagira bangira ngo ikikurungu umwana ngo ngumene mugorora abangambira ukunda ngumene injira ngo yarengirwe nageranta nijana ngo yarengirwe kuzo mu kirasi kushoma ngo yarengirwe omunjamo omukugenda shana basi nagaruka nija bajya ngo nibija kugaruka nyine ko mu bwo bwire nija nabonaho ubwo musigazo bakweta kahumuza yija nyine kwe kuya twetoko kagugu nazayo nategereze cyo kitongore ngo kishobe kigaruke cyabura hati kunabireni yaho niko kurira ishomero okurwento atyo atariho mwishikine kansara wabarema narugo ko witu atanterere simu kwanterere simu atuziyo kwatoga umwana nzayo kumpika nshanga hari yabarema bingi umwana musiya yo mukumbuza bambuza ubuyaza rwambagandara umwana bashangaye n'imyaka 15 bajya nkunko umwana wawe kayarengirwe kushoma ngwito abana butuye nahantu batwenda abana bato na yakura kuriraha konka atandikira muto ngumbe nato no kutegereza abajungu kubarija bajya ngo bamwakira ntuza kuba ntukugambira okay umwana namureta nagaruka nategereza kungambira ngo manintera yesumu ngo bundu bakagira icyo bangwa umwana wo mazima ngo chikope kimuhingwire umwana yaguma okay nagamajingo na hati so ibyo kushoma byakorenize byakomaho tararebireyo aho kushomera tinahabona korenize yagumaho okay nija kunabireni yaho nabona akagari ntungamo kija kakura yagumeraho atine kagari tunabeni yaho honarebo rukutana bija bakunu yakahari yabarema babiri nareba bija bamuhereza akagari hatene kwa kayindi okay ubwo bwo bayoyiruka hamagaraga korenize ishe we numuturana waha ishe nayija agaruka agenda abwembera etabonire kugira ngo suturukwe basa turi abakuhinga ndaho kupangisa wabona kasento kapangisa kaburo kastama nawe nagenda za kurondaho kuhinga okay
so mbwena iwabwo kugira ngo utura hakore nizabo kwa turi kubasa kumusigaho to kubasa kumuzahare numutura wahamanigishe kugira ngo yagere ki yabona yafaka kibwine ntuba tuberiraho mu mbera yitu nawe yagira kuyabona akatsindikira nizo mbera zituruma. Okay. Aha kuwazire kore nizo muri yeje mbera yo no kurwara kwe no kuwata ukine kona ukaheza wazara abana bandi. Nkaheza nazara abandi bana. Wazara bangahi? Nazara abana mukaga. Abari kurata kore nizi. Bari kurata kore nizi. Okay. Bone bingana chati. Nyino mwishi w'imyaka 18 na n'ubu 16. 18 nashoma. Nashoma konko bwiro bwa corona kubyatahira mu byo kushoma bya cyankara. Kandi ubwo ndijo 16 na wabire nashoma. Okay. So tugambire kore nizo magarage yago go kurwara no butatambura nakagara kakari kusibamo. We nko muntu noreba ngo ahine cya kubasa kwekorera ni bintu cye byarukunda. Kore nizinakunda ibintu byo kutunga kuyakura ryo muntu yine mikono ye ibyo kutunga nabikunda abo kutunga nkaci akagira umukomburiza kamugabire mbata imbata ejo yija yabecishija nija najiguza nagura mu bata bubiri nagurana nenkoko yakashanju yabitunga yino mukono go kutunga zije mbata ezo zakanya nenkoko zakanya konka bwo butebasa kubure kijuna nebyo kurya byo kuzirisa inkoko za murimo. Okay. Zenda kuzo muntu oche kuraho umuntu oche zabandi namujya ntukonkama neza inkoko kazaza kuturetera hekizibu umwana yanyiga nte nkoko naza kuzuguza umwana yanyiga ntumweshi kantine sente ngukombe cerecije cyenkoko ngume nkugurire za mashi zo kuhereze inkoko kantine sente nyono ndankoreki inkoko zo nija nazuguza yaje ati ninyende mbuzi namujya ntumwana we mbuzi ko taraje base ati ngo mama ninyende mbuzi nareba imbera zitabonera imbuzi nagenda najugura imbuzi ngira jine nakana kamwe mwene kutube turyaho ati nyonyenda garaka kutunge nkoko mba ndyaho tunashikantine sente ntunozitungira nka ishenkuri ya mugabira kabata nabwe nahatakiye naho mbiye nahadi ndebire ya abana bamurondera kafune bakatema bakaboneza yatandika kuhonde nkogote nazo ziryaha hife enkogote shazihonda amabare nagihaye amabare garyaho abo kugira ngo studio mu mabare garunziraho garuho ishenwe yabiragarunzireho atanaho naza honda honkangahe arugaho mweshe nahonda amabare ngo ayijarondaho gaguza ninga kugeko zisiza nka family amabare nawo nagahonda ngo bundi kuyakubaryaho yareba urukwenda amabare agamuguza. Okay. Obwo bayo oyirukangana kore nizimwe ne kiri kumanyisa ngwiwe na no kuzo musiri obwire tobujera naza kuzaye no kubanza namutebekanisiza rero nabwe nkara kukayo konke byo kurya kunku butebekanisa nabi musya nabyerisa ina neco kunywambe musyaro baju ishaha zo kurya yahura yagire njara arya ebyo biwatugambira ngo na rise nkoko nakunda kuri ise nkoko nakunda kuri ise mbuzi hate mbuzi nabasa kujikurira je twaro mucaka gisibike embuza abana baruho no baje mutwarira kanka nawe na abwo kumumanyire mbuzi kuzamanyire ngo nawe no murema shana ejo mbuzi yeye nagikwata umwagikoma kuguru kweye ayajura embuze kukurata agenda girondera bunyasa hiburi azoma mu cyandagazi agumagirisize akimara agaraka nembuzi yeye arikwajura rero umwe bukika nko mushahaze zo mwazo zasha mwendi 10 abana babo kugira ngo barumu batiza kuza kurisa embuzi ye baje mutwara so mbone John nyendo banzo tugambire turebire cases nyingi nizibaho omuzira kizaro mwana yashanga ryo murema abamwe babita abandi banga kubahemere abandi banga kubajweka abandi banga kubanabisa oyine buhabuze ico bwo kwereza abazira abandi abarinkiwo wakubazire nko mwana we nkanyomwazyo akazarwa ryo murema no buhabuze ico bwo kumuhereza no buhabuzo bunkumuha umwana wena oba nagenda oba tari kugenda bona abana nibingana abo kanyo kunamugizire ofisi zo mwana wo kubanza nahora naye ndakwetama naja ntona sheki nenchi ofisi zo mwana wo kubanza kanakora soga kabo murema hate nkoreki nahura naye yango magara
kunko umwana we tinamwanga kunko amagara nyewe nahora naye yanga kunka kunahereze naza ruharo oshanga umbwe no mu munsi ninyenzire mu murema omu Uganda yona oshanga umbwe ninye mwine nyenka kunka kunagire ruharo nareba barema abatarukushana no mwana wanje nareba wanje arhakiri mbwene nayongera kukundo mwana wanje nimpaborana n'abantu bona binomwa oyu no mwana nkogwe amukunde abukubana ndohango rukuba yamumuhire nyonka ntakama nkore nizarasya no bubwire kandi mantu kore nizara shana tarisya na mwaka kunka kore nizingugu yasenya 23 nawe hata natanaka kunyangu mama ngumanye ndo mukazi hati rero kigamba nkunyendo mukazi nje ntente kuri kuturabona sente so mwana hati ngambira omwinire program ki kuri nize myaka yagenda nayenda kushwera nanye ni mujante kikuru reka tubanze tubone sente kuturabone sente rero ninja kurondera mukazi oyire hecho kugira ngo ayino burema hambirugwe ayino burwiro bundi bwono bwamuteganiseho mukora kwe tari kugwaraguza bw'amazamo butaryo bwo burema bweye kikabaho yageraho kakashije nazo mwirwaro kuko abandi bana barwara namuraguruza yatuza kine kindi kikumuteganisa nubwo burema bweye kandi abana banda barukutura nabo abakuzarwa nabo nibamutwariza bata mwene bwe omwana ogwayine shijonjo buru mwana wena namukunda kaba babana bishento kaba bana babanye abayishenkuru nibamukundira kimwe buryo mo wena nana yenda bere nakore nizinagoma baregeye ningejo mbuzi abana nibija bajimwihireho bajimutwariro mukaciro mwene abana nibamukunda kari tino mwana uri kurena namunaginjura ngo no muntu omurema kandi abantu bantu abahacaro because hariho bwo rukushanga ngo ahacaro umuntu yazara umwana wo murema ekaba gicwa no kutina yabatinayo bajya mubito wananka no manya bagera yo mwana ryati kandi abantu abahacaro bo aba baherire bo bakacitwaza abantu abahacaro umwana wanje ne bamukunda tariho umuntu uri kumwanga nayija ne bushanga nabaganira nawe wabayine mu rwigana rumuhereza umwe no shanga stamina abantu bakura ari kugamba nabo kunko kugamba kwe tukubonire kunka yagamba munko bintu nkabinga henugire biwahuriramo mwe ntariho umuntu uri kumweshanya n'abantu abakuru abo mu cyarotine umuntu uri kweshanya umwana wanje nibamukunda nkubura kwika nko bwire bwo kugira ngo mwaza nka cyacu kushaba ninga nka family mwagera nke mukoro katuje ngo menda kuza nko mu mbaga kore nzwe no mutwariza muta mugenda nawe ninga wakabo kugumomuka kore nizinagumomuka mazama kore kanke mbaga yabe ryaho wishento ningo wishenkuru norebo batushikire aho nazaho kandi okuza kushaba cyaci okuza kushaba no kumusindi ko mukagare nawo kumutwara naburo bumwe kunko umwe namubona azayo agenda mukagare no kumusindika mpako mushikize yabo kuba takukevugira no kurondo kumusindika yabura ahareka tugira ngo akagara ko tari kavuga abo kugira ngo imikono yete hamere ngaroze yabwo butakwata gene byamuremise kuvuga akagari so iwe mbwenu embera ya yeka yawe nabana bawe na korenizi notekateka ngo umuntu wo kubariyo natureba TV station Hedge nubuyambi cyo mu rukwetenga obuyambo buturu kwetenga ni nko kugira ngo korenizogu abona kasente ko kugure kijwaro abona kasente ko kugira ngo hata nawe nka yarwara zo mwirwaro abona kasente ko kugira ngo nawe yabayene nkeryitungo ryeye nkezo nkoko kamugurire mashini nga kamwombe cerekiju hamwe na sabuni yokoza hamwe na nebyo kujwara na no kuza kumutaka nisa kushoma nawe hati yabangira abana nibenda ngo bahemo rusente kandi ushanga nanda kuza kushoma wo kumutwara yotagizirata taro wabo yino rusente okari umuherezo kumutwara tari kugirata tari kubura so when Jona twashemererwa nka TV West we bari kutwakira umuka yawe kandi ukabasa kwikiriza ganira nitwe aha mboze rukwata hamagara gawe aha kayawe na numwana wawe Collins kandi nitwe ntushemererwa munonga ukureba ngo nubwo kuzara umwana nubwo akubaye no burema hambirugwe
tuwamunagijura abo kuba ntumanya nibagira ngo okuba murema tikikumanyisa obutebasa Collins already watugambira ngo ari nahonda amabare watugambira ngo nakunda kutunga enkoko nakunda kutunga embuzi mwe nubwo ataragira ishomero nikimanyisa ngo tikiri kumuzibira kugira ngo nabasa kugira umurimo gundo guyayekorera so ntushaba ngo mugumize mukumureberera abo kuba no mwana nkabandi kandi ngugo yatanzire kushaba mu kazi so nikimanyisa ngo shayona ntugaruka hatwizire kutaho obugenyi bwa Collins we bare munonga Jona twashemererwa ogumire nitwe aha program kandi kuba watandika nitwe twaba tutayayire omuri rwemerero ya kabiri neshangwa umugombore ya Rubare kandi district nintungamo twatayire omucara Jona aine embozi yaba natutebeza irukwata hamagara go mwana we Collins owari kutugira ngo akazarwa ino burema hambirugwe kandi yasiye myaka 23 kandi wareba Collins narebe kaje aine emirimo yari kubasa kwekorera nko muntu ekiri kumanyisa ngo n'abazirebe bamureberire kurunji we bare munonga twashemerwa iwowe ogumire nitwa program Akehogo omtebekanisa waboine nuwamanya Serena kandi program ya Akehogo neba neza ha TV West Bursandi okurigasha 11 okuzasha 11 neceka zo mwebazyo